IMF ral te channel la kan no lom le chu o hei kan dor hi a beng cheng tu ka tunai cho video kan siam theilowa a beng cheng ti pe lamani tuna khian a khol te zokin khi lunga chuwa a ri tler thlera ki poke beng cheng ti to nak lai lai JCB lian pui khianan chun ni leng thak thak zel me engkin mo hi kan ti reng mai ni ha ni ta chon hei KTM engine ni kan en ho le do na hei double overhead cam shaft kan ti kha ni ta hei double overhead cam shaft ania chuan hei cam shaft hi fit dan zong a omani hei timing dik ve ve hianin hei ti hianin kan fit thei ta chuan piston kha hetia om chuan asang lai bera khon piston kha atopa omangai ta ni atopa om khan a timing a khati hian adik chia ta chuan hetiang tho si hian helaya a pin lo thon hianin he ti zong hena fit thei tho bok ani ti zong hen mo he ti zong hena fit thei ama se he ti zong in fit chuanin throttle body lama khan boruak error ron suak vak vak dona anung thei don lawa timing hi a let ling zong a fit a om tina ni chumo chuan timing dik tak a fit don chuan piston a sang lai bera om khan hei hi akak turania ei ka kharin omanga chuan hi dual overhead an ti khan ta lusai na soi khamo ban pakhatina at po ai chuan ban panina an her khan a chak jok don ni a ti chen kha chuan he lai hian hei sim om ta khu khu hemi sim hi a pan zong le a cha zong a kha poimo ta hemi sim pan zong le cha zong chuan hei ro kar amani ta charisma chuan hei diamond light coating kan ti a chang chi khan hei steel ani ta chu charisma khan chun diamond light coating khan non mang ta tuna charisma engine thara khan chun chu hei steel ani ta steel po hi che thei ni a che thei ni te sian na chu steel po hi hei steel coating hi a che ve thei atla hi a che na sai me mai rang fe kani steel coating hi chu hei XMR khan chun diamond light coating an te diamond an non mang ta ni chu anita a chuan camera hei blockhead anita chuan a valve pali mang kan ti to khamo hei valve pali manga he hianin a chak tak tak kan atlantir thei pha ani kan ti to kha video en nom lo deuh mai thei kan re lu tuka karon thei chin karon tilang don ani chuan hei piston chungchang a hianin hei valve clearance ani ta valve le piston a in taw lo na tura a khuar ani ta chuan piston ring po hi kan soi lo long hei compressor ring a compressor siam tu ber ani ta chuan hei a khu om tir tu a khu engine a khu ka engine chunglama helama oil chho tur veng tu kha ni ta heng zong zong hi a that veka alak khu ni chuan a valve wall seal ani tlang poi thin valve wall sila valve lama head helai combustion chamber a oil a lu tlang khan a khu kha var ta thina chu mi siam tu lo veng tu khani ta he ni chu compressor ati chak tu mo ta khani ta ni chuan hei hi tuna hei anunga kan hmu hi piston reng chu asir he lampang hi atang na lowa anung lam le malam ve ve hi tran na ta wangin hei hi anon da ta hei hi silica coating kan tia ati chang tu le tinal tu hei hian atinala at chang boka piston rang tu rakha aveng ani chuan hei KTM hi engine tlo tak mai ania ma se voi khat oil tan kang pal zeu chuan khulai khu crank bearing khu che thei ani ta ni chuan ta hianin thei crank shaft ani ta hei bearing crank shaft a hen helai hian roller bearing rit deuh ron nom to lo khan ati wai turin hei hetiang ang bearing hi metal bearing kan ti ta hei anon mang ta metal bearing chu hei zong hi thirania helam zong hi suan ani ta suan kha engine sa le engine nge mo khan a boi ve lo wa chu wan chon suan anon mang ta in suan pan deuh aron chung ta ni chu engine oil in tan kang che khan asalu tu kha suan zong kha a tuya a khok da thina chumi ni wan chonin engine kha KTM ho engine nang chi ho tiang metal bearing engine ho wang chi hi chu engine oil hi tlan kang chi ni ve lo ni engine oil in tlan kang chuan voi khat po vir chuak se engine kha chenghal don chuan hi mi connecting hi apply chuan engine anung theilo ngal mak del timing adik lo mo chuan chuanin kha
tam takin engine KTM chu atlo lo chu ti khati kan te thina atlo lu to ka en kol lo turanga en kol lo ero chuan sensitive lu to chepmal to kan vele thungani ti kha chuan hei timing chain te lian em em a le yar thumi na kala ni patni lekal thin kha thir phek pathum anin thuani he ti chung po hian afan ve zung zung zelani power hi achang lu to kamo chu ani KTM engine review ani mi khajamo hei KTM block kha ni ta chuan hei hi sleeve coating hei sleeve ani ta thir ani ta ni chuan a piston hi 25 om sing chuan hei hi akat thei len machine a kan kat thei ta ni hei hi a that big na ni ta a piston a block hi lo rang se pai top lo khan a lakat ve thei ni chumo ala bor ve thei ni chu chuan hei hi R15 kha ni ta hei chu dial coating kan te hei aluminium vek ani ta aval ei pom lo khumo chuan khu piston chunga khora khu valve clearance ania khu khon piston hoizong tele a valve ina a piston hoizong kha ati chianga valve clearance a khon alian le te om ta khung te khu valve lian le valve telama e khan khu tangkai mai boka chu kan hriat ta tan tangkai bokani chuan hei subscriber rong kal tlat abai ka sticker kan belang